It promised giving people decent standards of living. Ebyo byonna bw'obigatta n'omusaala gw'abasomesa byonna biri mu design nga bwe walaba UPE yatandika n'abaana bana ku nkomerero it became universal primary education. Kyobadde yogerako ekyomusaala abantu gwe bafuna kyekimu naye nga sinaba kugenda mu details kubanga ne baganda bange bano betulina bagenda kubaganya ebirowoozo nnyo deep on this matter. Waliwo ebitagenda mu maaso bulungi mu kitundu kyaffe okusingira ddala election violence. Waliwo obutambi bungi obuli kutambula mu kaseera kano nga bulaga nti as early as this mulimu abantu abatali lwedde okwembulesinga democracy nga kyagamba nti wuliriza muno kyayogera okole choice yo ng'omaze okusalawo bulungi ani omutuufu ani asingako munne. Kati bw'otandika okugamba nti eno zooni yange teri muntu mulala agiyinjiramu kibi nnyo. It's against the NRM doctrine, it's against the democratic principles. Omuntu okugamba nti eno kitundu kyange tebagenda kujjayo. Nalabye abantu bokya amamotoka bokya pikipiki bagamba n'okugamba tujja kuttamu abantu nga 3-4 bannange. Amateeka wegali ojja kwekola akajanjako mu kalulu osibire mu kkomera mu kihome omaleyo emyaka 45 oleme kuddayo kulaba kulonda kulala kubanga oli kuteekamu akajanja nti omuntu omwagala nnyo. Yes mwagale naye eddembe lyo terina kujja ku ddembe ly'abantu abalala. Eddembe lyo likozese ng'omanyi nti n'abalala nabo baagala eddembe. Do to your brother what you feel needs to be done to you. Honorable Lutaba alina ennyimba zayimba nyingi ng'asomesa abantu through that kind of music entertainment with education. So nze njagala kusaba ti akaseera ke tulimu kaseera kazibu nnyo era nsaba baganda bange ba RDC bonna gye muli muyite enkiiko zino ne ba candidates kubanga be bavaako obuzibu. Njagala kubabuulira kamu muganda nke yaŋŋambye abeera Canada Toronto. Yaŋŋambye ekintu kimu nti when a cat wants to become a lion it must stop eating rats. If you want to become a leader at a level of national level as a member of parliament, then you should not behave like thugs on the village. It is you number one to guide your team, to tell them your principles. Muri kumpajira naye saagala kavuyo. Because there's no one who has monopoly over violence. Ojja kulowooza nti gwe olina ttiimu ey'amaanyi bali bakukole ambush bakumalirize. They not only kill your supporters, they even attack you as the candidate and kill you. Bino bibaddewo. Era nakino ekirala ky'abantu tubadde tukyogera against abantu okukola paramilitary groups nti nze nneri ejje lyange erikuuma akalulu kange nga poliisi weeri government weeri eyatesitesa akalulu nekayita oŋŋamba otya nti ate ggwe oteeseewo ejje eri ery'okukuuma akalulu. How far can you keep the kalulu? Gamba bugambi nti nze ngenda kunoonya akalulu kange ebirala mbikwasa ab'obuyinza batandikire awo. Naye luno olugezigezi tuli kweteeka mu lugenda kusuula abantu mu buzibu okusingira ddala abawagizi naye ate ku luno etteeka ligenda kululuma. Twabadde mu meeting ya region yonna mu Makenke Barracks how to prepare for these elections. Tumanyi nti mulimu abantu abali ku designinga intelligence tugirina yonna naye the repercussions are going to be dire for you. Tugenda kwakitinga with maximum force bwe tuzuula nti waliwo perpetrator owa violence nga we ali kutandika akavuyo mwennyini ng'ate candidate mujja kukiwunyako ku luno. Mpozi musabe nga tuvuddewo tetufudde ffenna naye ofisi terina kufa. Naye bwe twasazeewo byonna nga tulimu aba security nga tuli Makenke Barracks tetujja kukkiriza kavuyo mu region yaffe era abali kuwulira amaloboozi gaffe mukomenkereze ku kino. Era njagala kusaba our sister Lilian, wherever you go please tell them this message that we are meaning business this time around. Yadde oli candidate naye balina omukisa abeesinjiro nti at least osobola okubabbirako ebigezo nga bukyali baleme kuleeta kavuyo mu kulonda kubanga it's the same thing for only 5 years. Election is not about dying or dying for it. It is just a transition thing. Bulamu bangi ababadde ne ba MP ne bavaayo nga bafaanana nga bwe tufaanana. No big difference. Waliwo n'abamu nga tebalina mu parliament naye nga they living a good life. Bafuna omusaala mulungi banyirira famire zaabwe ziri bulungi. Kati gwe oli eno you want to become a lion, you a cat and you're behaving like you continue eating rats. No way. It can't be business as usual. Go to sex class endala. Take a leadership, begin it from campaign. N'abakulembeze n'abakuwagira bategere nti ono gwe tulonda ku luno mukulembeze amanyi kyakola asobola okutugaidinga n'aleeta n'emirembe mu kitundu. Thank you so much, Robert. Now, omuzindaalo otakagure kwire ekyeki nikimanyisa ki? One, mulimu abantu bali so desperate. Waliwo ng'alowooza nti mbasifuse MP nfa
kyekiwavuba obuzibu. That's selfishness, that's conservatism in the thinking, cylindrical thinking. Omuntu okulowooza nti bwemba sifuuse LC1, bwemba sifuuse kansala, bwemba sifuuse kino kyonna, then kyova olaba nakugamba dda mukulu nakwolo program nakikugamba wano nti in China not every Tom, Dick and Harry participates in making choice for national leaders. Nti buli muntu avuddeyo nti njagala bwa president, buli muntu nti njagala bwa MP. In China waliwo class which attracts class. Gwe tunga tumanyi na policy kyeki tusobola na kunnyonnyola legislation kitegeeza ki mu parliament yagala yoki. Kati gwe omuwagizi tegeera level yo. You should understand your level nti oli muwagizi buwagizi ebirala birekera abagezi babikole. Togamba nti nja kafiiramu kubanga ndikuwagira Kanusu, ndikuwagira Mr. Rutaba, mpagira Lilian, ngenda kufiirawo ofaaki kujjako nga tumanyi mugaso gwa bulamu. Okay, yebale mnonga. Omukuru Rutaba oli omusomesa. Nyewe ndi omusomesa. Kandi oli omunya-Uganda. Yes. Otwenoora obwesharingo bw'abashomesa. Yes. Abashomesa nibesharinga nibabaraganisa nibagaruka omu kirasi next year in year out protest, you know. Ekyo nikiferereza abaana hariho omuziire kandi ori n'omuziire noshomesa omwana omusindikayo oshashura takushoma. You know, it is costing us a lot as a country. Now, recently, President Abaraganisa, how do you feel about this? And maybe as a stakeholder in this country, abakuba orukurondo bwebembezi, oriyo muzire, oriyo mushomesa, oriyo munya-Uganda, you pay taxes. How would you advise Anshongejo? Webale mnonga, omukuru Vincent, mukuru Kanusu okuyagamba government yo tekaremwa. Government ekindi kumanyaje tekaraganisa kintu ngo yabara kukikora. Tikikagirema tine kikubasa kurema government kozi cyache cyo kuronda resources mbazironda. Konka nyewe nyine concern yanje. Eyindi kuteka ngo tugumire ntugurikire bintu. Yes, ndio wa NRM konka somehow the planners of NRM nibatutere nture munonga. Hate chichiza kituretera twatunga costs ezindi the costs that we did not anticipate before. Before you promise, actually when you come into politics, why politics of Uganda have died totally is that people come and promise heaven and earth, which is not going to be done. The day somebody swears in is the day the question is not to be answered start. Therefore, one ogarkumba tuze enyuma hatu no botine answer because of Karagan sense ni gur hatero to ine horabyi and eventually nchuko rebera umuntu nategeka tamemwe tagarka yo yakabiri ahabwenki ahabwo kwebishoba hatero bijiro mukaru kandi nyona mbwe nitekateka munanye nico kachindemi because ni nyesuminga kuna kutunga chance nkaba member wa parliament nahagarike nyema ebyo bishoba ndiyabasa kupromising ebina promising ndiyabikiriyaringa now eche nachiretamu konkatu ryamuramwa gwa education. When you remember obu okesharingo ko kubanza katandika habwe misara mikeya hansi obu katandika kuza kwika decision yo kugira ngo tubanze tu increasing bamwe tutandike n'aba science then tuze tugireho n'aba arts kunganye ndakugambira kuza ku implementing cy'aba science nabwo kutunga ezo sent. There were many issues in that konkana itaron chiza cha tebekana konke myaka yarenga eyibabire baraganisa aba arts kubongera utajengo bakabanjiri government knows ngubine kubongera sent but resources are not there. Echenjimanje manyisa ngwe kintu chiza cha kutamu nugo wataka uyosiro noreba koti muzo mukoti muntajira tunyoba kantamu nugo ngonsayininga na sayininga but nkabsayininga ntar soba it was not my mind. You have seen those ones in court. So eto kiza chabaho kandi government already when you look at the budget yihanga for the last 6 years umwaka budget yihanga i2020 nkaba Uganda ntubasa kufundinga honka 30%. That's why to in recurring debts umwihanga because that in case sende kimanyisa ngo hatu twaza kurobinga
icyo kura ngo baza kubongera. That's why we give it a time raga. Cyangwa government yaza kurobinga kurunda sente ezera yongera mu budget ezeri ze kwereza abantu so far ezebi retine kandi zitaro. When you look at the economic income yitwin GDP yihange noreba ngo sente noreba ngo income erionesha ruka. Yesterday I was discussing n'abantu bace ba farmers omwani gubire guri aha mutwara kumana shinjikana izo twareba mu parliament omwana gwabo omwana finally ba signing ahindu kugambara ngura shiringi kenda within no minute. Why? Abwenche bugwazo mu mikono kere yituteka teka ngo cyaza kutambara je abwenche bwo gwasaruka nzimanyisa ngo ekitukozere maybe budget yitwe defeated. Therefore to me a sentence za kuzurona konkecho badene neza kugenda mu hiwo mushoro kandi kutukuruka kubongera. You can imagine this no timanya ngu nabari aba science babongera no butwabire ntuzo mu karuru tukuza kutaho mu karuru kenkumi birabira gumwe abantu batunge sente hata bwenchi kubarebera ntuza kutaho mu karuru where everyone kabe member wa parliament kabe president wihanga kabe ba councillors they must talk about that and they must advocate abo kuba abantu nibyo barakwenda so that ntwena ntikwa kutupushinga nanye nobona kubandinyi so that abantu aba batunge esente zabo nkuko baraganisibwe so that akaruru tutakatunga mu buzu hata hindu kugambira eche kintu twaza kwika kutera karuru next year abantu abamba kuba batungire sente konka kuba batunge sente okimanye ngwe bintu byona mbigenda mbitweregaho ejo bane neza muntu wabutosha. So even in the last time we blamed the because kuzakongera ba sciences na nubwo abashomesa babiri ne besharinga tukareba harimo impact munonga harimo mukono muhango gwa opposition. The opposition ekatekinga chango nituyishike rukwandika kuko rano yishukana no bwebisiyaga opposition eri kwandika aheru government kazamu nugo ebintu bikabakari na even na chances zitabire nzakutunga even na donations zizabire zizi baz blocking. So ebi byona nimbisami ngapo njera ngu okutukupushinga kona tukabire twine structures za government ezikugenda zikashije mecho zikaparaningira abantu dere abantu tukabahereze bakweta civic education tukagamba nabo tukabagira nguru our budget is less mwene mugumisirize n'ubumarabe mwinaka sente kache akumukutunga konka we anticipate ngu by next year ntuyija kuba twabire fine mwene mutugumisirize nyine kuretera kandi hari abandi abantu abatakesharinje. I am among the teachers nyonde lecturer mu universities and private secondary schools. We have private teachers abakusasubwe mitwara 25 n'umushomesa wa primary wa government touches tungeze sente. So we have that class which is mobilizing echo chikabere nchikorwa government structure kugira ngo university kurabero omu National Council for Higher Education kugira ngo iwe university takatandikire where are your appointments to your employees. How much do they get? Hato regulate burden ya private institutions na yeriyo neza kuiza government abwenchi abwo kubezo institutions nizozo kutunga license kurugombo zitunga license kurugombo abo kwanda shomesa abana bihanga abo kwanda shomesa abana bihanga. Therefore if you are a university in Makerere nyonyo ngimushomesa wa agriculture in Makerere and Kabare university those government universities umuntu wa bachelor's degree wa master's degree urukushomesa nkanye I have master's in agriculture and innovation nkukundu ku lecturing omu universities za government no tunga gross pay ya $1,700,000. When you go to net it is 5 point something. Hati in your own private universities enyingi zikusomesamo zaba nyingi gross mbakuhereze $9,000 waza neto no tunge $50,000. And many people in those universities and secondary schools, they don't have even no manya ator serious you're discussing yes. National serious issue because some people normally ba makari kan no zana. Please, I'm very serious on this. Abokuba nshomiso secondary schools so funny nshomiso universities ibiri ezindi zinabi nshomiso universities ishatu kandi ndi mu position mbanga faculty dini na batara position inche konganya na kugambira that problem is cross cutting in all private universities against government takurugayo
ekataho attachment bakaforowinga bakareba abantu bitu abarya harba kandi nziko ngutatunga issues na institutions zezo Ministry of Labor netaham because the labor officer must intervene. We have seen many universities doing that. So nyonchana ni njera ngu government erione kore bintu konka erione kore bintamu maybe ababa RDC into blaming konka you think they also don't have resources maybe RDC yaba ryo muchweka akachondorze amanya twine secondary school ziti twine universities ziti as National Council for Higher Education nubwo yarabene ijeka zo mu university kachondoza ekahereza chapter for example konka before going to that ni we RDC ukabira information ya omanya twine abakozi banga general ka government omurimbara city north government ne employing abakozi banga kandi private sector ne employing abakozi banga ensasura yaberye. If we come into complaints, how do they complain? Hati byona government kwekubeta bicondorize hati ogomuntu gogwiza gwako mbokaje tukwezura mu guhaba kambongera umusara hati haguruka yo group ndifu. I have another group that I anticipate it is going to come. No kuba primary teachers no reba yo pay yabo take differentiate the science and arts. They are coming because of science and bende sente bagonje abo kuba science tusomesa za physics na chemistry na biology secondary nereka primary. So ati wa kwencho ko watandikire kintu utakwenda kumconsideringa no considering ngo wakabi omukombeka ati ningo kwa kuzombyo kombeka okabaro washakire ababatiro musinge wababaraya dete basiniya konka kuwa mere babasiniye omuraini yabo. And another thing somebody can raising account maybe omuzindaro turiyo ntugureta kunti makore wochine yakukongerayo konka aroro kuba nashomesho rujungu rukwene boringa no wa science kwetegereza science na nuriyo wa science na no wa science na shomeso mu rujungu hariho gumushomesa w'urujungu orukushomesa omwana urujungu orukumuyamba kwetegereza kiba kumushomesa nawo gumushomesa nawe tabazurwi atikando koko Kiswahili eriyo ne hinduka eshonga aba East African community hatoko wo wamubarrangaye hatishikankubuzi waza mu command yihanga recognition wargar president wishe mwana wa software wargar president waza vice president waza speaker waza vice speaker hariho umuntu arukura taho munyaberagera is it state ama Anthony General chief justice yes chief justice na bashonde siyara yina yiski nuwa kusarra mihanga nuwa kusomeberagera kabyinta printing hati wori no jera ngo aba arts batakaba consideringa ngo ba consideringe bartaba ba sciences. What about me who interprets, who translates, who transforms the laws of this nation, government of the nation? Thank you so much. I want to please government to kabikira kirenge maturonda structures turonda abandi bantu abakuzahansi bakakora research atari umuntu kiza kazomu hoteli akacondoze byacondoza akakureta report. No, let's mandate these RDCs and RCC. Let's mandate the GSOs bakore research amyanya yabo batereze cyo gukora tugambe n'abantu civic education from there ihanga turi kwizagaraka kugira buzu kandi problem nyenyinja hekire hatuturi mu karuru ahindu kugambira abantu mbatera karuru ke sente wotine sente to kwata karuru kunkano wako atese wakwatese ndakazikwereza akatera ukamutera karuru akazo mu parliament tayine cyako discussinga yo bar tababi no bukuguta bakuzayo abakwati bine sente. Now it is sensitization yona ne yendo. Thank you so much. Kweri ihanga tureke kutegeke rebizu twate sharing ihanga turuhwere ni ihanga kitutwe yabare mnonga rutaba mama yenda tumsime aporo rutaba Lilian oryo mushomesa profession kandi wa arts history ne dini ati nimwe twabene tugamba imwe batashemeye kubana mutunge sente zamani yenda kusima Muhammad Rutaba nangwa abundo bwana ugamba nareba mujuzi yashekamu atananga wa leta biriye binde byitu ati Rutabe binte biyagamba hatari mukomede yona wakuriyo kushobora enshonga nyowe nyenda kubanza kumusima nangwa no kusima government abo kuturaganisa abo kuba yani baraganisa na nyine ndaganisa abo kwa ntana mu parliament ndiyo mushomesa ntajire mu parliament ndiyo mushomesa
ahubwo byo bara disito kamanya kuba kurya kwenda kweye konka n'abantu agire mu parliament nimba ndiki nimba ndiyo mushomesa so ebewe rugamba nukwe konka nyowe ninyenda kumusima bwo kuturaganisa icya kabiri ebyaturaganise byona 25% manyo mushoro kugucendeza kugwiyaho manyaka sente konka nako tukakashikire kurgira mushomesa wa science za kutunga na no mushomesa wa arts za kutunga onure that nyowe njizire mu bwoba government tebiha na president Museveni tabiha konka ombanyankore aroko okintu cyo kweto kukwasiza nkari okwasiza nkari no kushaba mushiki nango mukazi akakwima okaguma no mugwera kiza kushesha yaje ati pa okaguruka niwe okagire ki wakora hatu wagire ki wakoraho nimpamya na atari mukunurwa na atari mukushemerwa nokwa kuringo kwamba mweno nukwamba in fact mbakweto kwamba mweno reba ririya nikonka ejana jetia niyo yabanzi tinsia niyo abokuba no kwasiza nkari umucha kuba kwimire ukamugurukira ukamugwera akiza kushesha pai otvi atogwe fact not no kunurwa kuba kutazekutaro hata nore obwiro bu strike bireho turingabo kwasiza nkari no bwire bw'akaruru mutwe nantukamanya no byakuba president akarunka akamurengire abo kuba abo kumutera amabare no bwakozire ryara abo kumujuguture mijugujugu mbone demokrasi yizire aro kokurengo muntu yarenga demokrasi yakore kindi so nawo ishike aryaho ari ngogo mushyo abe naza kushesha hatu no retu mukwasize hari nyoni ishaba ngo cyaturaganisa kitwereze konka ebyona byawiremu ninyishika bari turukurete sente za parish modo nanga zemyoga emyoga kija 2012 akarutu katere 2013 yoko kubanza abantu abatungire sente umuntu akana jataka nakasimo president atoherize sente hatu bwanyuma yito bara DC ku implementing echabe kishemekorwa ukoro umuntu najera biturugoro kaze ndufachi akasente kabakatwire kanako kusima indeed zikazita sente zakasimo konkano robwiro buzijireho zikizira ombwire bwakaruru so buri umuntu wenda yareba ngo no kusabarara tasheme kuba najirata ndazigarura mbona nyongera ngo akaruru karahwemu 2026 President Yoweri Museveni na planners of education bagarke bashitame batrijme abo kuba bashomesa ba arts kubari babatatebekine bakabanka basayanso kubatebekine mas medication system yitu negume ine mwakaturi omuntu nogumano yefuza abantu mo muntu kubana hari yenyama orari anoriye bihimba nyo ina benindura bakabampa enyama yorusinga sinji rero abandi bagushure bebinyame birunje nkoro nebindi ngo kakuna benza kuteka making ashwangu nanye nakora mutakiwire kandi aza kumushuma bakaba kunyeje so bushuma manyeke kaya kunyeje so bushuma abo kwa kamba ngati ndabwegire abo kwa inizire nkatunga kasente kanje nindi nyame yo mutuma gwanje gurukwenda mbwena hati okunkanje ndampora byarga kusya mbanza nyamwe nyama nunjeje nunji njitema hochi chweka ekiza kukika meza babura kujetegereza nyondi yorusinga singe rwanje oruna bensheme kubani njiranta ni India konka norengo mutuma kaguguma nyamaze minofo mbweni nyondi njirangu government eturevemu abakuba government ninye government niwe konka hina intakika planners of education mugarke mushita mahanzi mubarreti president abashomesa ba arts nabashomesa ba science abakuba nyonka banzo mprepu zo mu winter na no wa science nazo mprepu azo mu winter obwiro bwo kushomesa kubukushika twena ntukora lesson plan twena ntukora nanka schemes of work mwena ni kora scheme of work mark exam twena ntuchebere exam kandi nango kuchebere kwitukugumire abakuba first of all you mark by impression no bazore ba SN gambati uchebero teka ukatiki nyonka beni shaba imbalance rigemu imbalance eji yaguma mu mazima haraba ho businje kujangwa aba babo mwene kibanji manyisa ngo abantu abari kushoma arts abo tubinde bine munkaka huje mweno shoti nkanyo ata ninaka huje rero mu science ahurire mwenye ngira ngo tinka shemerirwe je konka mutusasire turi abantu abo kubanjuriro mbiri ndiyo muntu no mwana warahanga ni mango byabe naza kufa akaboroga atechikopo chimpingure kandi yabe namanya in actual sense ngunuruhanga na yafa naza kuzoka kandi nyo mwana wa Samson ruteraho na Gransi orukumangutindu kuza kuzoka nyonka abe ni shaba ngu government ekinte kigaruke kirebe
ntusima ngwabo kubangu nguno banzo simo kwata dero cheza kwata ugambira hoti niguta nyona mbo narya nkabura kwikuta ninjya guti niguta no bwa kwa buryo bugenyi ninjya ntine cyaburamo nyowe ntusima yabare kuturaganisa abo kuba wakuraganisa biri yakwendeza yabare kuturaganisa your excellence na planners of education bagarake bachongereho batiteke mamani bamanye ngo imbalance rijemu arts batunge miliyoni na science batunge miliyoni na dero reve education ku yashemeru twena tukora prep twena ntushomesa twena mbwene ranga tugirire mbabazi president ntukusima konka kantu ako ukateka umukono era kanda kukwenda gamba hati bwanyuma yecho president akozere harimwi indakagiremo noro muntu nagira ngo hangu nababongera bariyo bababia ura propaganda mbwene kwenda kuya wejo propaganda umuruhanga ekintu mukitereze ekintu tukitereze abo kuba nanye ndi government nanye nyine stake no bundi yo mushomese tukitereze habeho kuryamwe tureka abamwe bareke kuryo butura abandi bakarya sonzi abandi bakarya za heni abandi okashanga baryame nofo yembuzi nebindi twena twaterere Uganda ne yitu tera karuru kamwe ntusima hamwe buri kimwe cyona kibe uniform oreba ku Uganda yategekana enare muntu jukunda konka yaterereza kantu kabashomese akanyokera ganisa ngutindirga mu enare obaba ansindika nanye ndi abasindika konka tindirga president yo Museveni ndamutera karuru kwarwa nandaguma karuru go munsi ndi akareka nkatero ndijoro baro konka tindirga mu kibira cha enare. That is Lilian. She promises ngunu kwartu wazatyo kana gamba nko abakostayino bajya ndi umukristayo kandi yagumizamo. Robert, the government that you lead eyorumu eyokwebemberamu eine planners nitwebuza emirunde mingi abashomesa abantu baza omu institutions zimwe they studied the same years the same. Why this kind of discrimination briefly? In summary, tewali discrimination. Mwami Lutaba yakuze mudda mwenyini mu bigambo bye nakugamba nti government na plan nnungi buli muntu emwagaliza kubeera bulungi. That's number one resolution ya NRM. Na ye resources enyingiza ya government ekyali ntono. Ntero kubuuza bantu bameka bawo omusoro buli lunaku against those who just wake up every day to sit and eat. Bameka abantu bangi olaba na wano mu kibuga njagala osampolinge tutambule naawe ojja kusanga omwana nga yavudde awaka atudde mu kibuga n'obuuza nti onaabeera wati afuna ate ekyemisana naye nga sinaba kwerabira ekirala kubanga baganda bange bagenda kwongera okukyogerako. Basomesa president waffe olwaleero azaayo empapula akkiriza okwesimbawo nga chairman wa NRM ate ali kuzaayo empapula okukkiriza nga president w'eggwanga agenda okubeerawo. Kyenkomenkereza nakyo ku kiro njagala okyetegeeze mukulu Vincent ne bannange bwe tuli nabo wano abatulaba twongere kusomesa baana naffe twongere okusoma. Waliwo level gy'otuukako nga tebakyasobola kukucategorizinga nti oba oli wa science oba oli wa arts. Mukulu Lutaba togambye oli lecturer. There is a level gy'otuukako nga tebakyasobola kukuteeka mu arts oba mu sciences nga bakuyita muyivu. Bakuyita muki? Muyivu. Bino bikola ku level zino eza wansi eno naye ate wansi ennyo naye teri wa science na wa arts. Asomesa P1 omuyita wa arts oba wa science. Kankubuuza ekyo mukulu Vincent nawe kyebuuza ali eyo. This is government nekiteekawo as a motivation abantu basobola okwongera mu innovation and technology by saying nti katusooke tuweka motivation kano bano aba sciences at the level eyo gye nkugambye eyawakati naye bweyongera waggulu mukulu Vincent olina masters degree in peace and conflict studies. Mukulu Lutaba naye musomi kati bw'osuka ku level n'ofuka professor waliwo bakyakucategorizinga nti waliwo arts owa sciences obeera na vice chancellor bw'oba kutwala mu ssomero tobeera head teacher. Kati ekikulu bw'oba okola ekintu kikole up to its maximum. Okay. No one will ever doubt you, no one will ever categorize you, and no one will ever discriminate you. Thank you so much. Program yitu nakadara tujya TV West burwa mukaga shayina okusesha mukaga ntu gamba nshonga zitari zimwe na zimwe twakorera hamwanya okwita Poland Food Center mu kibuga cyambarra honare muice agume naija kandi mukimanya nabo echo ariyo natwegitaho twazo mukahumuro kace turiyo ntugumiza munakadara okusesha mukaga otarugaho katugarukiye hawo ndachi.
tuza tusimbira amakanda mu rubuga rwa Hoima rwa Magita I just wanna see you smile, girl, we got some Kumino mukanga katonyeze mwenda kabalega fama imanzi yawe munywani wanje ni kwa Njura Poland Food Center oguno mwanya ogwo kwikamu wezo kikikana bino buhereza nyamwingi omurinka bar and restaurant niba kutekera mere yekikachona nka pizza chicken na local foods ebyo kulya byete byaha bine coffee machine ijuka ngo bine breakfast lunch supper kandi mubwire bine na rooms weza wo kubyama ukishokore buraya bine no buhereza bwa Portable na DSTV ekishani no kirebera screens rugogoma bine washing bay na parking ari kwemarira and security no buteka kandi yo staff echo buyonjo echo bakakihendera Poland Food Center nibashangwa tatitwe mbahenda kire road kakoba omurimba rasite nebiri kukiraho zira mushanje mukagina kinana na munana nkaga na munana Onwa mkaga Ne? Gari kuri kucho break. Konkash. Ine chinta itegereza. Kashi ni chinshobanjire. Ekaka nasigamwa abantu kana kusigayo. Katini unashanga ni chichuru. Hatu tuwaza kwenda soda. Tiwaza kwenda soda ukansigaho numwishi. Kashi ya ni chichuru umudacika nkibiri wamara kuheto tikoni. Ubwo nicira gwi. Ati nshobanjirirwe ni nyende mwene oyeto mutushane nke cyanje katuje uniwe wostamikaho oyine cyo kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabahereze kubyara no kwihamwa umwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu necwe kaziciro nituba twinire programmeji erikwegesa okuwa kwasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santrambura hatizine kamanda ugo ni kamanda wazo hati no kwijana akabone jane iwe twabataka basa kuja kugikaro gato kwiriya kandi kitwegesa abantu ente yabe vumwireho ni abane koreka ngo ine amagara marungi ubo kure abantu abo kukiro wingi ibitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tareberege munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamwe binyogori ebyo nibambiriga munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa netwara ibyo kurya kuriya banje bazaga byo kurya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program no bunji no burisa umuhereza wawe ndi Ivan Tsim Tandikiza bakurunji na simuka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ibiri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje twakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nituba twina bahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukoze urwa kashatu nituba twina bahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora shonga zamaka omuntu okubo wa mani ninga shiwo munyeto ku buryo wa mani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo ry'urukweto wakuze urwakana nituganira byo butegeci hamwe n'ebitwihindurize ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eri kwesimiza
kandi rwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubandi gashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha imwe. Otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake kataka kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibere nangwa muizu reka ndete yebitoke nk'ikumi n'esano yinkwa abataka mu nkwate amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tinkakikora kasha kirakuyotenda omakaga ndoronda Kata wirangoko love you, sweetheart. Shovangirirwe. I love you. Oyu n'umukuru nk'embaga AGM za sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. Noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda Umurumbarara niho twakorera program ya Kadara Agent TV West. Akadara program tugamba ibintu bingi ebyentasya ebyentunguka ebyo butegeki ebyamagara nebindi bingi munonga konka ntibantu tugezaho okuhabura no kuombeka ihanga ryitu. So turyaha tugamba hamuramwa gwebyo bwegese abo kuba okushoma n'ikintu cyangwa munonga kirimo muzire kirimo mweji kirimo mushomesa kirimo nabandi nawe aho rukushanga omushomesa ariyo nagumirwa akahika kutekaho sit down strike nikibani kimanyisa ngu obwire nubuhika numushoberwa nikibani kimanyisa ngu obwire nubuhika omwana naferwa nambwe nukata iturugambire ebi no kugira ngu abeji hine kibaferirwa mu kushoma kwabo abeji bine kibaferirwe kandi ekintu ekyo kitwireho nabo ekyo at this time tuteka the government obweraganise esheme kuje kiyakora something has to be done kandi nitureba hariho abantu bebeka bibiri abamwe nabagira government kiraganise let's wait and see abantu bajya no we have abakweta pessimists twine nabakweta optimists. Optimists say government is kuchikora. Pessimists are saying no it can't. Abinji nukwe turi. Honorable Muche Francis yatwegitaho ni member wa parliament ahabwabuweju kandi atwiro parliament barukugamba hanshongeza ha floor ya parliament. Twino mugisha tumwinaha program eji nabo ico umuramwogo aragambireho katwongere turebe. Honorable the president promised okongere sente z'abasayansi abembashaba nguhedit cha atunje miliyoni mukaga network deputy we atunjina network na ubingana n'abasayansi ekinde kiturebere kitura kigumire ku rugenyima but this time
twina amasiko abandi babusabusa hateye ikintu kimanyisa ki umurundo ogwo yebare wabari mujuruzi kandi ni nyakira bakuturi babari yoko nandiga Kampala nashanga jya mu nyinjo muhanda nacererwa konka nija washanga jya mu nyinjo muhanda harwa kujya ati nentunguka ko motoka zikanyire kandi hina kugira ata no planning imbi enguto tuzitebeka ineje mwene kugira side yo kuba no rugamo na nenteka teka yawe no gwenje gwaho hibukoma hati we igareke morebe jamune twe ntunguka ninga netwa inteka tekambi naza kinashangana muganiraho nyo mwijuce nkazarwa bwoga nkazarwa mwijuje binyansi kutwabireje twayombeke chikorogoto witwa twabaje nkani nshomera bwoga primary school kari hishomero ryeberere mbwene nkani ndaro mbinyansi nsibo mberere konko bwirobo umwana w'umworo n'umwana w'umugiga bakabashomera mu ishomero rumwe echabe chikutwara mu ishomero rurungi sente n'ubwenge kunagire kureba nare nkora yahinduka aboro bagira amashomera gabo n'abagiga bagira amashomera gabo nagira nte encourage nimbe munonga akwaneza kureta class 2 aho kuko shanga umwana nazarwa nko mworo ashoma nko mworo akoma hagufu ashwero mworo bazaro mworo bafa barya boro ogunazarwa kigiga ashoma kigiga ashwero mugiga bazaro mugiga nubafa barya bagiga nara abantu abakwebembera government abantu abino bushoboza bakucwamu ocumbuza umwana we ariyo mu international school nashomera China ari America ni warukura ni wakusharamu abana bito ko barashome uhita kushomera konko wire nyobu nashomiremu okoshanga Minister of Education mushega aruna yitororo mashomero nagaruga kusha okoshanga umwana wa muzeyi bingana nyowe nano wabuguto mugiga ninga tefuro twera tujyo mu ishomero rumwe rero tefuro ninga tubingana abacu bona bari muri kiko rw'abaziri umuziro mugiga ajya techi nakitaho konkata bagiga binagabo naboro binagabo waza visiting ya antare school no shanga motoka zijuiraho konka waza hishomero nitakwenda kugambera yakuriya no shanga ne gare taro abazire bona babize kutayaye ne visiting eki nikishobora habwenshi turiyo mu mbereje yiturumu ako waje otabazire baferirwe abeji baferwa akwa bashomesa bamaziro bwire bwinji batire ebikwato byabahansi government hunamire tekufa y'umunonga akumbabire batakushoma abana babo tubarumu nyowe nkiha first class public course impereze kushoma ya public policy and governance first class policy hino kwere kutandika enkora ekiragiro tima policy kuna kujya muri nyankore waza kujya tati abashomesa tubahe sente tubongere sente tukushigambira akuzika tukushigambira harufu ninga hambaga ninga harare hino kwere kutandika policy dera abantu babanza barekize bekiroho bakora research bagiro kuhabura kubataho deru government leta kiteka teko ekito mu parliament ekinguza ebenkora ngo abashomesa ba science mu bongere sente konga abashomesa ba science president akabongere sente atine wayiburize deru yashigambire hatwatana kuronda iziraruge cyo cyagambirwe imwenga parliament nimo parliament twatanga tukahura ngo babongire Bwana bashomesa ko mbatacya tubajya ngumanya na mwatacira owayongire bariya no warayongere nimwe kandi nuwakuza kubongera ati mwe mujabari ahabwo kuba enkora ehindukire institutions eshekwani zisharamu zizakine bushobozi bwo kusharamu umuntu umwe no kusharamu institutions zihanga riyo na hati now umuntu nabasa kubuzaho narebo ati benshi manyere cyo kushikaho noza kubuza tumuriya benshi
onija kubuze ondijo abuze aba university muri abenshi abo kuba institutions zikugambe zuiramani nozo mbwegese ushanga ngo minister na waryaho ashobirwe ushanga ngo ndi waryaho tayine bushoborozi so kuje di ono wenji inspector no wenji bi inspector bakaba tatambura munchi atakutambura hati ubushoborozi abantu baruho tubine bushoborozi memba parliamentary ho tayine bushoborozi turabinjire na muganza nganda kigambire ndi TV eje na muganza twambinga ngo ayibere sente za government yazikoresa kubi mwe kutwambinjire akarugaho na hati ni minister parliament kajya ngo abingwe ebara hitwa hanikire president iyagitire na hati kitwaho mucucu Lilian yaja unosata ebara zikorwa wa speaker zikuzo president ninge zikorwa wa mukuru w'abaramuzi so wa president zigwa muhanda atebe ebebe nimbicengaje munonga reko tabitahama reko otatahama bisingiro bakakwata kubi nimbicengaje munonga harwe barista kubura bara ya speaker bara chief justice ni buretashi mojwe kugitwara aho kugita bajya ngutwagireba ni yenkore yo murembe hati to kutwara bara rero ngo wagisigo muhanda ko yagirebere mu ngambire nga so hatona stamp so enkora ni umuntu akajya twongashi abunchiro hakanisa government nyatinko hakanisa government nyotinko hakanisa government tinko hakanisa na president Museveni tinga hakanisa ni mpakanisa enkora hati eje nkora ya resra ba science bayongerwa akugira ngo terarabire mu buryo obushikire harete sente bajya ngo zabanje hata abandi barra ngo hari side imwe kwa kunoje ngo twatukozireje bona tukantu basa guma ntubongeza umurundo gumwe konka tutuye twayongiza ba science twayongiza ba science cyo basa ngo nabatwine kubongeza nabwo cyo kubongeza kire ni ncagira konka kire kinani ingamba naboreka hina akuriye nkigenderire nyo umukika cyo cyamuze yitibingana hakata karga yoga muntu akazo mu politics tukatuwe nangona kure improve akata karga yoga no wa LDU akata karga mu kika kitu ninye nabandize kurugayo ngazo mbyo bwebembezi kandi kaba member wa parliament ecyantuireyo no kurwanira ibintu bishatu bikore cyo kubanza justice ecyakabiri fairness ecyakashatu equal opportunities oburinganza obugwaji hati omushomeso wa science omushomeso wa arts bona nabazo mukatarekamu bona binabana bo kushomesa bona yayine motoka peterole beyinemwe nabwo cyo kumanyoti okubutu watambikayo no kututambikeyo twena twingano mishogebera jiro as policies naringa bajya ndiyo mukugo muruzo laws or policies must never have eyes because they're blind to korekera jiro muchikwate nanka otechi chikoraba no korekera jiro kurambu buriyomwe n'icyo mukwata police never nunja habwitwena ncyaje cyo tinkwa kanisa government koreka yere police embe nje hakanisa mukahurije no kwa kanisa cyo mwani ngabajya nti ekitongore cyo mwana kibire ikirangu waguma mutindo kikagenda kikaguguza kikagurondera katare kuturakiyeho nza kutunga kizubu na etoro munagamba baja unimpakanisa government amwe rwabyona hati omwana gurija mutwara gumene shweka hati gwahikara kanani ko kugamba nguninga obundi Brazil no basa kushanga hati kagufire kandi hati gweyonjire obwenta amayanje buzire nibwembwa yawe ni irebyoya so nshemererwa kugira ngo government erigireho yacetegereza ngo abashomesa tugira ngo bangire kushomesa tukugira ngo ibine mbi tukugira ngo bajoga government kurekeberera naroha icyo ni kinshemeza ecyakabe kunshemeza no kugira ngo kutwabire twesharinga twazo mu defiance twangucega no kwesharinga na munywano wanje kanusogu aciga mu opposition twangu no kwesharinga bagira ngo ngwabo kuba kwesharinga bareta abana bataza hishomero bashishe bintu bito mu katare ngo nyanya zujunda mbwe nabaye mbajya buntu bateganisa
hati nabo bariyo besharinga bizire bamanya ngo government age nekora ko umubiri no yagura hakurya atakurya to kuhagura mani koko wakuzo mukatare nanka mujurizi ukagura ubanda ushire twa muryango hariya ukashanga abana babiri nabarra bashatu baruno nabazana nabatera kahuna nubanza kuhereza abakurira abambasheka no bahereruka. So government age nikwe kukora, but those are government is takugendera ha plan, because kugendera ha plan zo buri kimwe nikiba kine icemerire. So nyenda kuhendera nti omuntu nabasa kubuza hati norego kuba no tambura abantu mbakwendaho entekateka yawe obundi kandi bahamasuko mbona umuntu yakugira hati to expecting it because the promise has been made. Ekirungi government hati egambere kushiro kwegamba burijo. Ekyakabiri ekigambire tuyo mukaruru waragana so mukaruru no umanya nkatakatirwe ine kugira cyo wakora nabwo echo ubuturaganise katakatirwe abashomesa baye bakwasire kandi abashomesa tinkwera ngo mukoma kwesharinga kushita mahansi abashomesa bakuzize mico munsi yona waro mushomesa yayesharinga umengu narha abashomesa bagire mico mirungi umushomesa kwa ukwega kwabo training yo kugira ngo kwesharinga nukubi tubakuzamo nabwo cyabashomesa ahimo kwasire mugumeho n'umwaka muri bugarako mashomero mugarekemu ubwiro babahire kuburahike mugareke mugire mutereze mutarinda. Okay, icyamuhera umutekariza program. Education is an equalizer. Ubwegese nicyo kuretera umwana w'umworo n'umwana w'umugiga bashita mahamezemo. Ubwegese obunagamba nibwo bwanyihiro munje y'ebinyansi bukandeta hati ngabamemba wa parliament ndo ningambira TV ubwegese mujuza kabata kumanya kanusogo wajinya hati twashangine nkahe nkabire ubundo gutwashangine mu bugenya yizire nka agire ibyo kushemeza abantu naho kuratashomera ka atakuvugambira amanya hatu ogwa ayine babira hariho oguru kugambira arkweno bwa MP hariho nogu uriyo utkumanya mwe nkabire nyinoriya konko ntamwine twende tugano mbugenya yize kushemeza abantu konga tunoreba hati ebe nabikora byona ahubwo kushoma nabwo echo buri kintu cyona ekikubasa kuretera abana bitu batashoma kurungi twena ebe nabyo buteye cyarabaju tutenganda zitarabaju tutedinarabaju turengo twarwana recho ekikuretera abana bitu babona bashoma rero nyencha kare babantu bo mugasho akwanyo mwijushe I am a living testimony that there is nothing impossible under the sun. Nyo ndisho kureberaho unikibasika nambwe niyo rya TV gambiro kuri yarabaju utinikibasika koreze kuchigamba orebe cyo tweno yetenga okoresa amani oyichirizemu oshomesa omwana oja kuchitunga. Thank you so much Honorable Mwiche Francis. Robert, something to add on? Kache turion tuza mukahumuro twena tuza kwa twagambire binge byo kwanukura naye I respect protocol. MP bwabayogedde njagala message y'abantu basoke bagifumintirizeeko nga member wa parliament jalese nendowoze endala mukulu jayogedde ko yo kusomesa abaana agambye musomesa abaana nti omuntu bwaba asomye asobola okunoonya level wa fittinga nekya atukirize nti it is only NRM government erabyewo abasomesa which has uplifted the welfare of teachers. Lwakubaka nakajjamu kano kaletamu abantu obutakanya bulungi naye tukimanyi bulungi nti government means well nga bwe nakigambye nti bwe yatandika ne UPE yali abaana bana finally it became universal neyingira ne mu secondary in the same way to be patient tetujja kubeera bapulana ate abakozi ate everything. You cannot be a newsmaker and a news writer at the same time. Kolako kimu kola ogugwo government is planning for you. Waliwo ebitongole birambe waliwo ebitongole independent ng'omulimu gwabyo kukeera ku makya ku planning abana Uganda kiki kye basaanira okukolebwa embeera eyimiridde etya Uganda Bureau of Statistics, National Planning Authority, katuli mu National Planning Authority 4 plan yazze National Development Plan 4 eri kutambula ne budget ene eriko kati abasomesa abasubiza omusaalo mulungi abasirikale n'abalala tukole emirimu gyaffe. Government means well for everyone. Mukulu Mwijisho ono mwagalako ekintu kimu nti mumalivu kukyayagala
twaba wala mutanulu naye ye nakwate ku buliri nze nendivaamu nenkwate kuba erigenda mu ggulu wakakwata ya walinkai nkugambye nava munagenda mu gguba erigenda mu ggulu kati ekkubo lino erigenda mu mwene okamusiga gehena kanje okamusiga gehena because the opposite of heaven is nze sigambye opposite kyemanyi but in the Catholic Church they live in purgatory. Kyemanyi kiri kimu nti fenna tulwanira kugenda mu government wherever Mr. Mwijuche is honorable naye alwanira kugenda muki mu government kati nze bwe ndaba shortcut nengenda mu government mbati sikusooseeyo muganda wange mba nkusooseeyo kubanga nawe oyagala kugenda mu government teri kirala kyonna ayagala kugenda mu government wali abeere in charge abeere nga yasala cake naye nze nazuukuka mangu neŋŋamba nedda ekyamagezi kuyingira wano era life is better than it used to be. Naye ekiri serious tukondeminga election violence eno ye season eriko manyi Mwijuche luli abantu bamulumba mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka as if there is no even police kati ku luno tetwagala kino kiddemu nabagambye dda teri muntu alina monopoly nti nze wenkola violence teri ankwatako nkugambye nti bayinza okukola ambush ne batakuba bawagizi nawe mwenyini n'olugenderamu so tubeere n'emirembe because this is a small period kaseera katono nnyo ne bafunyemu mu parliament manyi Mwijuche akimanyi nti nabangi abali mu private sector nga bali better than members of parliament. They have money, they have peace. Naye member wa parliament olaba nga president uli yagamba nti nabo member wa parliament beekweka atuuka n'okutya okugenda eka kubanga eka eriyo olutalo olw'abalonzi baagala balye nawe breakfast baagala balye nawe lunch bakuvuma kubanga omwana we asomera mu ssomero eddungi neweebuuza nti twenkanankana we of the same level. Bino byonna bizibu biri agenze mu kulembeze. So tuleme kukitwala nti okulonda kwa kufana kubona mba siyiseemu ngenda kufa nedda nze wange naganye okuddayo ejjinja okwesimbawo neŋŋamba babitwale nze nja kuweereza eggwanga lyange mu ngeri endala omukuruta wagamba ahakyabashomesa nabo ba university by the way kandi ati tutwala tuli ya secondary mwenu gamba ngu nano mu university nayo aliyo those disparities kandi z'abantu bariyo nibateekateeka kugira ngu nabatu one time begita habandi na cyaba cyango kuwagamba otu cyahangwa cyahangwa konka ebinagamba do na honorable byagamba na twene bitwagamba na nyenda mbisamingi nona aguma ndemere ahankora Mwijuche nimkunda munongo aza kunkuba ningamba percent nyingi mukoresa nk'example hato ndija teka ngo ndi mu opposition ninga umunda yanjye nyine mu NRM kariya no kuyagamba ni utindiriga mu NRM. In fact korano abinji abarerebero butandukanye abo mbere ngabira TV nango na ha radio I for one kagambira kavuye kumugabo mu muntu yijum NRM to one ndumunda ejenkorendi efe ergem ito tusigare n'ikibintu kandi ikibintu ko arayaterera n'intekatika ngo nabona ari Mwijuche nagaruko mu kibintu ngo no yabira now naninya namugambere government twabasitakozereza that research yitukugambaho nahiza kwize bindi kandi tuzakomari no gumantwere bintu amuntu umukuru kanusu ogwa mu rugo yakugambira atakizire kuza kwata ubara disimeri akaba ari mu opposition speaker wiyanga kari mu opposition kuye buri muntu vice speaker kari mu opposition konka rutaba otutwira activist kandi ndukugambira mu government yanje kandi ndukugamba ibintu bikusasa mu Uganda bikurebeka hatete ndakika narga muka zo mu opposition nuguba kundeba ngo nimbasa kugamba. Why can't you spot these talents before tukaronda rutaba witwa NRM ubuturukumanya ngumba rasite no sene mwicerezamu nabasa kugamba nabantu bankurikirize tumuretere tumuhereze bintu bitware abo kubota kwenda tahura byevugo bya hati Mwijuche yaje mu government ne kora kombi ne yagura hako jirya hati nyoni manisa ngo urwo mu government zarabara ojirye dene bane kwa and this is bad. This is why most governments fail wagambe cyo muntu nabaso takwetege twizire atu yomkaru nyonka kanga nimbuza abantu itwe delegates ba NRM bakugenda cyangwa ngo kuna kado babaronda I think I am the best cadre. But
but tinkumanya bakadokwa koronda tibakandonda mamuze chankwazi none arigero ko mukarutine wandonze na nabandi hatwagaruka twagaruka mukaru bayo mukaru rakanza kureba independence bindi obu Taiwan wa NRM utira yesimbere na mufiti wa yesimbere na mufiti mukaru rakagenda last time akaba na Rwanda bendera this time takwenda kwata bendera na iza independent obetsukoleka tinsimanyisa ngo NRM yine byamenyeka ibyatapata kuza kurukiza kandi opposition tariyo cyakuza kutunga yo mukureba kwe hata gumawa hagati aburumanya nkama okay so to me kabire ni shaba ngu projects za government this is a gradual process by the way mwiche inchoyaga you can't wake up in the morning ukajura tatwa da kupainga ba RDCs makunyata ningara ba assistants ba no there must be a structure, there must be a budget, we must discuss. We must make something called the referendum. A referendum the other time we never tukazomba twababu abantu bacu. So this time if there is something atumukureba security kweri twatondera mbara DCC ntibasa gukora, let's go to our people. Turabiromba chairman LC1Z tukurimuka survey tukureka kuchimanya tukireto mu parliament cyendo singa kintu cyendo. Okay. Otherwise nyoni ndeba kutunyotwe yongera kutunga bizibu kandi to me real government itoba kutukunda barutawa izo kandi ngamaketso kurebera hoririya turya ha TV nakiga ririya natire nakora kurundu munonga kagadi ntumure list yaza kwisha nguririya nataro ukani uskura kuririya umunaki ati twanyemeza ngo ryo no mubinga ngwazengai wazengwazo mu position izo tukareba tukipikinge mu papuro NRM twareba umuntu yisimbire na speaker wihanga bakamusangura mu register kurwo mu computer mpaka na register ya LC1. Yes, it is the president who directed that one. So it came into the NRM. Me myself, I reached to Arhad Moses Chigongo. I talked to him over some issues. Yanjara tu we are here kurari, we are getting cadres to kumanya wantabaka kutureta rubakubia ukumuntu na agenda za kurebya. We are living politics so kora. We are in the trade politics. Yabare umukuru rutaba. Thank you so much. Mutwikirize tuzo mukahumuro kace nkaburijo zabasha itano necweka. We break off turarwo mukahumuro tuzagaruka na nashaba turarjo mukahumuro. Maybe echechi tutarbaje maybe okumukireba tujumire electoral violence. Because turiyo mukaruru turiyo tukataha twarebereho echaberwe miyaga mukakireba. Ekibiri singiro mukirebere. Tubanze tukirebe hanuya ninga buhweju ninga anywhere. We need to condemn this. Tugira ngo tusheme kujumira emihondano yo mbururu kandi netwataho twena itwaba kutera karuru nangwana nabo kuza kutererwa karuru na nabo abine miyoga yo kutebekanisa karu electoral commission. We are all stakeholders omuriyechi katuzo mukahumuro turi ya TV West program nakadara otaruga twakorera amanya bakweta Poland Food Center omurumbarara. Yes sir. Orwamkaga. Ne? Gal kuri kuchobure. Konkash. Yine chinta itegereza. Kashi ni chinshobajire. Ekaka nasigamwa abantu kana kusigayo. Katini unashanga ni cecuru. Hatu tuwaza kwenda soda. Tiwaza kwenda soda ukansigaho nomwishi. Kashiya ni cecuru umudakika nkibiri wamara heto tikoni. Ubwo nicira gwi. Ati nshobanjirirwe ni nyende mwene oyeto mutushane nke mwene nke cyanje katuje niwe wostamikaho.
hereza tusimbira amakanda mu rubuga rwa Hoima rwa Magita I just wanna see you smile. Paramount, we got some Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. Baila, baila, bailando. You know we doing it. Itwa bakusingayo 16 katonyeze mwenda kabalega fama imanzi yawe. Oyine cyo kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabahereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu n'icwe kaziciro nituba twinire programmeji eri kwegesa uko wakubasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santrambura hatizine kamanda ugo ni kamanda wazo hati no kwijana akabane jane iwe twabataka basa kuja kugikarwa gato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abakukira wingi ifitoke mbatezo butoke buke aho kugira ngo baba tareberage munonga ecyuko cyatera hari amahuri garagamwe ibinyogori ebyo nibambiriga munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa ne twari byo kuriya kuriya banje banzaga byo kuriya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu kikuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta Program no bunji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim. You are so different. Oh yeah, we don't worry about it. You don't think about it. I do. Hejuru kuno teka shara, uzima jikumeke bendera. Bikayo come fantasy. I'll be a ninja, your sexy ninja. Nyamwa, sisabora kota, niwa pesana kuleno wana geta semera, lamu yenzita. Wali woba hustler, get the people. Wobula woba musibe njege. Otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibere nangwa muizi reka ndeteye ibitoki nk'ikumi n'esano yinkwa abataka mu nkwata amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampa omukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera ecyo tinkakikora gasha Kirakuyotenda. amakaga ngendoranda Tata wirangoko yaman. I love you sweet, I love you sweetheart. Shobangirirwe, I love you. tandikiza abakurunji na simuka program aha TV West twegiteho okurwo rukubanza okwisirwa Nehinda. nakumanisa turi ya Poland Food Center omwanya guno kusangwa omutawune yambarara waruga roundabout ya tatitwe
kandi bino mwanya mulungi go kuhumurira muko mwazo wabo ndo tubaga tucenka birthday parties nezindi nchiko bino washing benungi kandi no hika mwanya ogwe no resting aho no humuriraho no ganiriraho no twakorra obwahati wano ndaka coffee nebindi bashire it's a good place bine restaurant nungi munonga na nebyo kunywa byona no bitungiraho ndi Vincent Mujurus nyina mamanzaga omu studio koko kutureba kandi tumentugamba byobwegese bitu twenda kuhendera turukuhereza buri yomwe enteka tekaye honare mujuki hati ubuna gamba planning mu government omuntu ne ministry ya finance planning and economic development konkejo planning kokore ibintu biri biti cyaje masango ejo planning tero tekorwa kushita mu kagiro tati aturobora twine plan ya 20 ya 80 ebyo hata ebyo nabishe kwa mbabirumu so nicho wewe mnyano wanje ogu kanushu haruka chekinda kwishizanga nawe nyonka kuraba bakutugambira ngo cha mukaga cha kare ngo kikakina mani uyebuzo etucha hati kikabashi ngo mushomesa wa kare kuwabiro ubugana umushomesa itwe turi nyabwina ahansi yo mutugwa kabakanjagara kwa serebsumuruzo nabihuba ayine mpare yegorire ujyo tukuno banakuzire nyenda ko umushomesa hatu nhoro kwetenga ngo umushomesa aze gumana isharing akushabise nze bazumwimire so tumazima abukuba egari nunje ko gihizo umushomesa pase kebe yo umushomesa nabo umushomesa waburi government ikamuhire kirinsa cyangwa munonga kucyo umushomesa wahati we may say we have done much like he said to uplift konka omutindo gw'umushomesa umushomesa hari kurara amajuga abashomesa umutindo gw'umushomesa dere cyamuhero ni obuhabe natandika UPE naye nkabuza ntubona bashome nungi bashome bata ebikwetaga kushoma biroho bashomesa bwoha umushomesa shemerirwe bashomere nkahi ebizimbi biyombekirwe bashome ko baki ko kweza kugaraka mebyo omanyoti egipolisi twagitandika yabona bashome implication zayo nezi kandi tuzetekateke nje kuri haro policy in stages itakashira making nabwanyuma making haro implementation haro monitoring ebyo byona rero egipolisi kabanungi kandi yabetabire nungi bagarika bagishwijuma bagigarakamo so nico ndukuba ningamba nti nyowe nimba ni ndebuze enkora because enkora yaba nungi nistunge birungi nico kwebera unahereka kubwana president Museveni nkamujya nti mba presidential advisors abayine ninye nkubakira akwabinji nkamujya nti mba presidential advisors abayine hati nyabo bona ninye nkubakira kwa nyoni ngamba mazima bomba mugambire cya kwenda kurra akshoro bwiri bunyi wari kubahabura nabeta bagambira konka nyowe kunkumbuja nti eche kigwire ekikire nabwo cyo kucyari yo muri nkore yabare munonga urane omukuru rutaba reka gwize gutyo byo ntwendera iyo concluding remarks mbwene turukwendera program yitu nyowe dukwendera nani ngenda kutera umuranga ngambere uko ndiyo nindonda karurumbarara city north hariho umuntu mu bugino mu mwanya bagweta kenkombe na mushanga byamye mu compound ke namje ntazana ngenda karuru kabumbire byatuwa ya house to house yanje atanyo kantama ati by'ubururu ati mwene ukatutama tatu tukaronda karuru atoria yazayo unyaki kumi ati mwene hatu na uwa bakira twatayo buryo kari atatu byatama ati mwene ni wono sabyo no gamba na ngenda kubagambira ngo bateze bakaruru ebintu by'ubururu tuginde kubatama yade harumwe bitabonire binji kunkamanye ngo ensimete ko politics why politics ubonere bo mwijuke na bagenzi ubwo ariyo nagamba economic planning and development ministry nebe nakatiko kayo mu parliament stiro tukakubahereza no twabaza mu parliament buri muntu nayo no mwoga gwo gukorekera jero nebyo bitugambe byo musomeza mbizoro mwenda ngenda kubakunga
abunye nyonkanya bunye simbire nabo imwe bambara rasite north mutrism murga karuru kesente murga karuru kakakungu murga karuru ko kwangisa terra tabawa wa karuru azom parlamenti emyaka 5 mubanje kwarashike yakora busha atorre abinje tukira kwereza example y'abantu hariho bamemba parliament abarundi ubundi n'abandi bari no bakomplaining nabeshengereza imwe bambara rasite north okurga Bunusia okuza rwemijena okuza Biafra okuza mahiri na nora harugona nyoni mbakunga ngo ninye candidate wenka okutwesi imbere oryo NRM orukugamba mazima kaniza gumaninga gamba no kubarwanaho mungwase bendera 2017 muzo mugongo kunda kwate bendera ngendeze kurekana nabandi bakurugomba ibine bindi nabomba singe ekibina kitu cha NRM tukigunzure kikume kitebekine ubusinge bugumumwiha Bebare Mnonga. Thank you so much omukuru bamwita tumusime Apollo Rutaba. Lilian niwe toriyo mu race actually by the way utari mu race nikanusuwe nko kuturya shano kugira ngo kandi honareba mu yishike we race ye hacibura yebere yitu yakire ari ibintu bibiri binkwenda gamba unkahendere cyo kubanza abashomesa twena twino kwingana obano wa arts obano wa science kanusu nka ara CC yanajyangu imbalance ro edi nokutina rahanga amazima no kutwe manje zo buryo imbalance ro abakwa twena ntushoma hamwe twena ntuzo mu class twena ntushasha school fees zo kushana mbwe nabashomesa twena batukoreje batwereze sente ziri kwingana the government tugisime ntusime kiroho abo kuturaganisa kandi ni mangu nakutwa kandi cya kabiri government tebiya aho ni insima konka hindu kwenda gamba no kugira ngo twena batwe zazira miliyoni na wa art sarikeho no wa sciences ariyo echamuhero rutaro ryo mukarure shahi gikando mujwemwe ya enaremu mwana mugambo rutaro tubentureba semba bure ni sinjiro omuyanga ryona nito tukukizayo violence nangashi entaro konka obuzi bentaro za semba bure obuzi bentaro zisinjiro nahandi hona ekirukuzireta niki tutakajumirire orutaro ekirukureta orutaro niki tujumirire ekirukureta orutaro nyowe nkarutera ho kinkuteka nukuba kuryo bushuma bwa karuru omuntu kwakureba baza kumwiba natekwa kureta orutaro ngwense kirebe ngo hako kugira hata okumwiba ecyatwire president Yoweri Museveni omukishaka no bushuma bwa karuru mwene nyowe ningira ngo abari kutureba abantu bayenare nabagamba nyoti ndirigamo oba munsindika njya kusindikana nimwe orite mugenzi wa mwitora mutomere konka tinkurugamo tumukwisha kunsindika nkazomo opposition tinkuzamo konka nyo no bundaka Rwanda na bagenzi banje akwitwa bakazi bisinjiro tukirije orutaro ruryo mbashije orutaro rundi rundi ruryo mbashije konka cyuri kureto orutaro mbashije no buyaye wo bushuma kugira ngo umuntu kakwera arcerera mugenzi we agira to nobwe mutere kare eshahe takashikire antini none ndeba ngo cyo cyo kureto bushuma mwenani mbashaba abari kutureba abantu bisinjiro abantu bambarra abantu bihangere yitwa baryo mu kibina cya enare makuba niko karura ko kubanza mureke twerinde cyo kubanza twerinde obushuma wo kwerinda obushuma kimanyisa ngo twino kuzora misho mboni mabo kurwana kare nimwe babarebe cyabe cyo cyabasika bamwamuru babiri babashwijuma mwamuru bashatu babashwijuma konka twerinda obushuma kandi cyo kureto kurwana no bushuma twena tuzora misho government teke warisho government rishe ryetire semba buri erete ni sinjuru erete mbaranani twena twazora misho obushuma nuwisha kutuba nangwa no kurwana nuko ranga bampera mugisha muterere rutera horiria nakarura kaninkenda nkaronzere kumare myaka 3 kurya 2022 okwezi kwa kashatu obale bambi ngomba RDC mukama wiyangera kandi beserisho yembabazi ayiguriye myaka 98 ibantireho nkagaruko mu RDC nyizire nayerekura ecyabe kingariro mu RDC niwo president ahori shumi sinjuru akaruru kitwaza mu bushuma enare mu yitu nesisa rabaherezo mugisha mu bakaruru ndango ni mwe barya mu nshabera karuru kandi so nango wakashabe bonayo mu jite byo kugira ngo ri opposition yotimbe bara abo kuba bo kutera karuru tubo opposition nabantu bayenare mwe ni yonshabera karuru abo kuba abantu abo kutera karuru opposition ubwejere nkatera karuru mwamerza ninkwendeze birungi kama kondendeze Robert Kanusu Kidaga you concluding remarks oshali no muri mukuru Vincent bakandidate banu bakorere debates bayite bonna obawe time bogere tubarabe bulungi batunde manifesto zaabwe
tubalabe ate manyi nti wanuwoka mu studio we basobola okukolera campaign nga tewali violence. So invite them here. It is very possible candidate okukola akalulu nga ali wano ku TV, ku radio ne ku social media nga tagenze na mukavuyo akali mu kyalo. Ekyokubiri, honorable MP, gwe MP asoose okujja mu studio n'otwegatta mu freere and you always come. Naye kye tukusaba mu parliament ennaku zikyaliyo parliament ye ekyatambula lwaki temukola policy esalawo ku misaala gy'abakozi ba Uganda bonna omulundi gumu ne kiggwa okusinga emunagamba nga nti bano beekarakasiza tubatunulemu abasawo beekarakasiza tubatunulemu omwomu temujja kukoowa nabano abajja tebajja kukoowa kutunulanga kategori emu lwaki temukola tteeka lyawamu tubeere ne policy emu esalawo ku misaala gy'abantu how they are appraised and all that. Ekisemba nga sinaba kugenda kukikomekereza mukwano gwange landlord Edward Komunda alikola embaga olwaleero tugenda na mitanga kyova olaba ne moderator wange omukatuliki wange omukristo Vincent ayambadde ng'agendera ddala ku mukolo ku mbaga ne Lilian ate wali katunduko ekyera wonna isinjiro tugende tubeererewo omwami Edward Komunda awa eroda in the kitundu akola embaga kati saawa zino bayinjidde Nyamitanga then tugende ku after party in his home, not in a hotel, not at school, not at church. In his home is where we are going to be. Finally, nze mbagaliza mwene emikisa naye mulonde bus. Ekyokubiri abali mu bus lwaki mukeyana? Abali mu bus lwaki tulaga akabonero akabi? Now it has become life and death. Why in NRM? Oli yagamba dda nti mu nyumba ya kitange mulimu ebisenge bingi. Lilian, when you fail as a member of parliament, you can be given any other post and you can even serve better and longer than even as a member of parliament if you are in a government. Yeah? Mukuru Rutaba. Tikufana kuona bwoba tofuse member of parliament, you can even become a commissioner. You can even become a director where you can even eat longer and eat more comfortably. Okusinga okera na bino tubeyanziza mwebale kujja mukama bakulembere nga mugenda mufira. Thank you so much Robert Deputy Deputy RCC Mbarara State South. Honorable. Hariho ekiragiro kya Bibuli kandi n'ekiragiro ky'ensi. It's both spiritual and it's a law of nature. Ngwe eky'orukububa ky'orukusharuura. Tokubaasa kuhinga amachanda okagenda okasharuuraho empocha. Tokubaasa kuteeka omuceeri okihura karo. You are Gahor candidate. Oryo mwebembezi okabuba akavuyo okabuba okurwana okabuba obuchayi nibwo rukusharura nabwo ekyo nimbashaba imwe abakwesimba mwena himwesimbire oburyo wa movement oburyo independent oburyo opposition omanyengu ekyo rabibe nekyo kwija kusharura kandi okisharura nko muntu kiza kuhikaho n'abantu bingi ngo yakwaga amazina ababe nebesima munyoni imbatera hata no batandike kubatera ababire no bose motoka z'abandi no bose pichi z'abandi no bose amajuga abandi bose ebintu barno begeso kwose byawe ncoba kugira ngo wibohekere no yerekerezo wo mugongo niyenda ngo abantu bacetegereze nyonka mwijuke tinkuhagera okurwana omukaruru konka hinabe nateka ngo birahare ngo birisemba bure ngo birikawempe yora abantu mabaterane ba Rosa TV oshemererwa oshaguza birone bikwizira mweshati obijya bikazo mukaruru ka herosi wahanu yuhurorebe desho kubiraze kabwa president mwana wanje yanja ngo akazo mwiguru yanyangu nanye ndwane zo mu government nyondi yo mu government akwa government ina mahega ashatu ihega rumwe nirya minister na president rya kabiri rya baramuzi rya kashatu na parliament nabwo cyo nyowe ndiyo mu government
AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazilebe live ningashobotuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashobotuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda Otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereza enkoko 3 eziraribwa abagenyi umushango gw'enkoko ezuwa nimere reka ndeteye ibitoki nk'ikumi n'esano y'inkabataka mu nkwata amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa uninye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera ecyo tinkacikora kasha kirakuyotenda omakaga ngendoronda love you, sweetheart. Shobangiriwe, I love you. Orwa mukaga ne gari kuri kucho break konkash yine cintayitegereza kashi n'ikinshobajire eka kanasigamwa abantu kanakusigayo katini unashanga n'iciciro hatu tuwaza kwenda soda tiwaza kwenda soda ukansigaho n'umwishi kashi ya n'iciciro umudakika nk'ibiri wamara hetoti konde ubwo niciragwi ati nshobangirirwe ni nyende mwene oyeto mutushane nke cyanje katuje niwe wositaminkaho oyine cyo kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabayihereze kubyara no kwihamwa umwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha 3 necwe kaziciro nituba twinire programme eri kwegesa uko wakobasa kwejo mbiro by'ubuhinji no